Shubor nakaslem jong unong san hima. Ko All India Bank Employees Association kalarai man penong ni kajing pat ba mentakas ni kendai trik unai tung arajar arpusan ban persya iki an ke sarkar bank ki balong persya iki pat ba bad iki nong tre jong ka bank. Ko All India Bank Officers Association bat ka Bank Employees Federation of India bat ki we di ki nong tre bank kini sim mentah kini kajing iki. Ha kerwo bala pha da ka kenhun la ong ba kani kajing iki ka de kum sibenta ban persya wat la kilakam ba ka India kala Qstat henrei ha kajing shisha la syam batang ki riu shimet ki bariu spa ki kiu bat ki baduk kinang sha shitom lanang ai jing bit shakinok tray office balanang penkit ki jingkit khajna ha ki pat ba bat ki ret pat shu la ong ru ba kalong ka jing ye kendu jing e ka bakrau ba ha kari kum ka India ka badon bun ki samla ka jing bam don kam kala nang kiu bat ki samla ki bla pendap ya ka jing puli ha ki kerdan ba kham shadrang henrei ki syam jing e ban yo kam yo jam long ba ka ni ka jaka ban thau kam kham bun ki policy jong ka sarkar ki penlong ni ka jing duna ki nok tray kum juru ka jing kiu dor ka long ka ba amla ban te la kam bat kum ta ki dor jong barok ki mar ba kong san jo ki jing don kam ka ba man ka sngi ka lawan ra jing e shu na ka banta ki ret ki ria ka sarkar kala pen kalai ki kendon bam mentoi ra ka ba pendon kam de ki contract but fixed term employment ka por tray kam ba kong san ha per thai ka long pra kan ta ha ka shisngi nrei ha India da ka jing ka no ba ka plela de ka jing le kam ka ba pensok la ai la di ki try an pen he por tray kam sha ka khandai ni shipho kan ta ha ka shisngi na ka liang ki kan hon ko All India Bank Employees Association kala karpa de ka jing kershan ki pat ba na ka menta ni ka jing ki an persha ya ka jing yu roj ya ka jing em jang ki pat ba Batalion pi kindia kalar kene gajing yaki gajing pi ke am kene gajing yaki tadi bala fat hakui kali trade union joka ri borok koi ho kene gajing yaki kalau persya ya gajing kenu jok sarkar na kabanta ban benrung ya ki kenjaan ki bakta khamtam ginong trai abang ipek mentah apa deng gini ki senam bay kadon gajing yaki nadu gajing sedang adai hak isnam kiba yakhi ti nongrap apo Delhi na try pia kemau kata profek pai ba pi kemau hi kata e gato ka jingakhi dan sibon bijing e kiba ka sarkar mu banwara e kita ki farm laws kita e nongrap dengi hakane ke benta jong north east kamtam apo ka jela ka jami kam ka impact hamduna nomor boleh bahang ni ini corporate houses tu pindadot mo kawai kata jaga jingon kajing ta kalau bagi ta iki trade union kabamot dakiwan ra kan nika ikut codify ya kita ki labor codes di amban simplify henry ban wet pat iginong tray ha komba mentah hati organized sector ngingi dan apa organized sector kabai ngi la register yang ngi apa trade union act dan laraki wanra ikini ki union ka ikut ki batmai at ta shibon ba kinong tray hakinu ni ki jakat tray kinum la ban form ya ka union wat la da kari ke jongi constitution yang kari ka article 19 ka constitution jongi kalau sya ban form ya kan kinu ke association lani ke union kamut ke jing don jongi ke union kamut ban protect ya ki rights ya ki hak jong ki parang tray ngai haba bon hakan ka kat benang ya kalti kanang ya mai jing e ki bon ni kinpo boleh man kesenam ka de bandon hakano kandon ke jing ki ka ba lingba ki central trade union na try fi kumka trade union ka barim tam hapo India ka de ka All India Trade Union Congress nang ta kasawan ka intok ka Indian National Trade Union Congress kini ki inongelam jong ki kilai jengai ya kari jong shop kanwan banginyo lai loy kadon kanika Trade Union Act of 1946 di kini berok fight la persang hiban manora na aliang na kubay kiri na market kat banang ya po menta kenda warra kanika labor code kamut extended hours mo bangin tray kala nang hamjrok jaka bangin tray
katum ka gani ka Industrial Dispute Act inong tray kilaban tray tang haduk prakanta dan kilawang ra gini la table gani ya gani ka labor code kamot kinong tray kinhap ka management lani ka kanono ka jaka ka bangitray kalaban extend kalaban penjelan ya ka komtray kam na haduk sipo genta kawai genta ngimla ban nginum ngimdon su ka hok ban yakhi kan ban yak persa ya genta ramut nangta idon saki benta kiba ka government ka ai bor ya kini kinong ai kam ha yaki employer ban ya kata ka hire and fire ni sifat ladap beno dem ni persa juru hantam ya kajingwal ya kajing mu jong sarkar ban penwara da kita outsource contractual hangno kamdon su ka job security kamdon su ma ka job security ka pamot way unong na po ka kari rok way jela ka jongi idekin ban yo ay kata kam ka jam ka bepyang ka bebet menta larang keli bah sibun kena sama are dan kena sama ki song sama bah boleh punya ta ujuk kam yo ya kata report recapitalization kani ka badon kam kenang kabang ka jongi jadi ngingi dan hapo jela mau kum pa of the banks ni dan tang hapo jela de kenang bangin la ban ai jing kersan su nong hakalan kita punya soft loan lani giram tiba ham jam kasut takamot kinongrap yung kinkiyo yung ipet ya kanika bayday bat kanika ka tax ka government ka central government ka sim tax na nangi ka tax ka yung kabulong lakam lumno hadu life 4% na ka net profit yung nihapan siyo ka hoy kadig kamram yung man siyo kamangi kepat ya ka central government bahkan penhiarkan ya kata hajana na ki cooperative banks maki cooperative banks kumde gi bahe jadi barit langit tek kumangnya ko selong ini kadang ke selong cooperative urban bank biru kimji yo ya kata asisten semua kajing yarap bisa nakaliang ke sarkar lakdi nakaliang ke sarkar jela lani nakaliang ke sarkar mereka kita ki rules ki regulation ki one link ba ka banking regulation act pat ki tray kambay ni hab siya ba ya takasot lam da yo jing muntoy ka habang ni siya sut ni di man yo jing muntoy ong ni hab kumalong to kumangi pa nuksa to ngi kum kajay kum ni ngim siya sut mo ngai ba siya sut ru kimyo jing muntoy oi ki yo kam ka jam kata kapya ngai ham kong san kalong na ka benta na samla jong ni bakin yo ya kicam lak ngambak la kum no kumba silak nyo pawajar ngut kita ki post ki balak hapo ki nationalized bank yakin dia menta lingba kan ga IIBPS ka ba ya dei baki nationalized bank hapo ki dan kampriyo ya hap indet long ba inden lingba kata IIBPS ketika IIBPS laring idon kam mriungut kan ai arngut kakam kal akhia hamtam saki branch dungi idon di nationalized bank don kita hanya bendong ding private bank kam concentrate tang asor lay kunci jongi dihapan sekino kunto seketat teknologi intervention kelas dang banduan bagi kepat ya ka RBI ru ya ka sarkar bangkan penjam kanya kita di dunia ka digital banking namar gini hitung ka bank jongi niladon nidon ka UPI nidon ka NEFT nilala bande ndai hak po bangi man pathat bande ya kan UPI ba dei hit ka jong ya ban ya limba di bank de ka bun ha ka ji tang bangin yo habang yo ya ka scheduling jangan ni ka bang bang yo ka terdang schedule bang kejing kun ka baskai ban yo ban le ya kan ni ka
kanika UPI mangila adon mental hap ya pun dia kirman hi rupa di beriu ki jongi kamtam jong jela ka jongi kin smutu ba kin mi khmat ke badon kanu ka jingki nyeki ndai bengi yo jong mentoi mengi ni hapan pekat ya ka future ya ka lawai yang kun samla ki jongi kun samla ki jongi babuan mata ya pulih ki timdon haslok intre po jela la jong nama boleh nyimbyang ki kita ki infrastruktur nyimbyang ki buang ki bentang ke dunah pala ko jela jong nalingi pekat ha Far East kani ki benta jong lam ni kani ki benta ni kan jong ke Bihar ke West Bengal ini nundon kita ki corporate houses ki ba kena samla ki jong ni ki lak balik tre balik kamjan ru ni kebun ki kun samla ni ki tre Mumbai abang galung don jam ni pet hot sisa ka ba sisa hi kata ba bun ki kena jong ni kindap ke jing puli fer ni kam ka jam nundon Wai wan lakas ni suku wat ngimong bak ka sarkar kala man ra ya ki kam ban sundung kam sarkar bai ni sna kan yi kam great job sna yi kam hakan lor kam mentang ikran sepang ke industri jong yang ni larang ipe ko ka jela jong industri jong nimdon infrastruktur jong nimdon kita ki jing ki ba ngi pek kena samlangi kamlong hoi kum pinong trai ngi biang ka kam jam trai bepling pek kena samlangi ni ke tang mentau senam nadu Januari hadu Julai hatang hajela Maharashtra ko man nyau spa sampunyong ngot ki nongrap ki susai boleh laringi pek pum hajela jong ni nongrap ni bur syak nyot dor boleh dekat government kadi bendon tin tak regulated price mo lan ngipek kum hak dawai da shin ru boleh imbu tax ki dawai kita life saving drug dan GST upon GST ha tax halo ke tax kita ki jing ki ba ni ya ko mo kum kinong song na kari demata habang karan Sepang di cooperative banks. Ini ki cooperative banks kiba borok ko ke jelang idon cooperative banks idon we ki benta jong dari India idon kita three tier structure pembuat primary agriculture cooperative society di district central cooperative banks nang ta ba state cooperative banks. Ni hang ni po jelang jong ni idon affiliate they the two tier structure. Kabangi ni dai ba tik bati kita primary agriculture cooperative societies ya ya katut bentang ni ka structural change apa ka Reserve Bank of India ka circular ka jengka langam bakla ka bumi hau hajar atwe hadian san post number ka All India Bank Employees Association kay kalau bu kejengkok siapa ke Ministry of Agriculture Kupur jelas tang ban pentraikam ini Jerman ba ada Ministry of Cooperation ke ba don mentakan sa baik benia don kam ya kan ke structural change bagi au kin merge ya ki district central cooperative banks pat ka state cooperative bank jing merge ya kan yaki kan penting ya dinongrap mah abang ipek ka bang hoi dinongrap menta ki yo sut abaki sim ya ka ramrap abot ka kisan credit card kadai new percent de lada katei ka state cooperative bank one ka district central cooperative bank nang ta kan one sa primary agriculture kani kin jing airam kalong pateng de kani ka bang ka bay pisan tong kadiban yo hi kindiat kenong rei Rusia abakado kampoy kita kamut nongrap kadincar udah nongrap ya bang ya karan sepanggan ka recapitalization mo recapitalization man sunam man kapor ni man don kani man ke badan ke budget allocation nakalian ke central government ka recapitalization ka ai ki nationalize kar gidan gibenta baka Reserve Bank of India kala simbenta
Hado mentah ko mengikaran dan structural changes pengikwa bagi district central cooperative bank bagi state cooperative bank in long away. Tapi tang sedang bende kata di tangka terla. Mo, jelas sedang menteri kami. Dari dan di jelas pak kata hari ini di cooperative bank bun di nak belum di politics bejur bah. Abang kan politics bejur bah hari ini bentar. Nomor ba nada sibuk setiap bah bun di district. Begitu chairman begitu board of directors begitu district central cooperative bank. Bila duk kamu along nak kumta kita increase on unemployment nama bah itu apa maksimum nanti kita politicians lani itu beliau tiba nyadai bat chairman kalau kumta kumbolong ni kok bang ni nada ni haban dia kesan dia tak cooperative movement kafir bagi orang Kita memang ada nama bagi jika wajib ada di coach nem mereka bisa melakukan itu. ini ki jingdawa jongi indai ber hoy kidon ki bas posnam kidon ki barang shen magi tungani kal labor code kani kadang stang berta ya yang idang menta asnam macina de kini ki jingdawa ki idang sedang idang ya sedang dari banyak minsuat banyak ki dari minsuat kalau sempul minsuat sipau atau ngut ni lah ban form ya union mentah don kam hadu lais pangun Gidan ki kumbang ong ki mena kumjit ki urban bank ibarat nong tray tang atau lai kungut jumlah asyuban form ya union wala da kita ki organized sector ibabun ki organized sector apa bajela jum iba ni khmi inti sarkar lingba ka labor department department of labor kin sim kya kan halo na samla ki jongi kin khamsung thu khamba susu ha ka bai dei patani ka jeti jongi amdai nak banta bangio yo yaki nam ta ban yaki tulap ni yaki ba kan imlang kasalang jongi kan im takum ketak standar ba semua orang mana hajana halor dawai tidak sim ba di omne ha life saving drugs ini ban ham longka सरकार करीब ना कई मुता GST हाबरो की GST dan ray hak petrol dan beda hadu muta gidang tunuk kam beda ka VAT mo dapat nai na try VAT ta ti kum di yuk di na samla ni na try VAT hai ta tingnya kerman ba nang ni sakman ya bersang lah banyak terhilang kunci hang ni dan bikin pinongnya turis diberikan ke association ini cuman dan bukan haki department bakter tiba nilak ban ya terhilang banyak hilang banyak kiulang ya badbet ingin sa ai lang ni tiru ingin sa share berarti Tempat ketinggalan juga no. nga keteng ba ai dua lensi Di Pak Kuri. nga pemuda deputy general secretary jong All India Cooperative Bank and Place Federation ang pajong kani ka Apex Bank ni kita Meghalaya Cooperative Apex Bank dan General Secretary kita working president jong kani ka Meghalaya Bank and Place Association